زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم بود. خانوادم میبینن، فیلم‌های شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میدادن. برام راهی نمونده بود دیگه. ببخشید شما مرضیه میشناسی؟ Ne kız vardı ki danışgahta kabul olup onu diyorum. Ya sen gelmişsen öz müştüründen ödün. Bir tane öz başına kızdan ödün gelmişsen. Biz de değilik be gelmişsen kendi müştürü. Geçsin baba. Gidin evinize. Yok baba! Bunlar şimdi gelip evimlerine. Şunlar okumayacaklar. Artık açısın, korktunuz! سه روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون برنگشت. هوای دانشگاه چه زد به سرش. میدونستم آخر عاقبت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم شاید دانشگاه یادش بود. 3 روز ازش خبر ندارن اینو مرده؟ Ya Bir tane bu vur. ne mi ne? Bir tane bu vur. Bu vurur mu? آقا بعد از این ده دیگه ای هم هست؟ توی کوها دره ها همه ده. Nene niye burada yatıpsan? سلام داداش برم اخرت امده. یه الف بچه هممونو گذاشته سر کار. نه تو ده اثری ازش هم.